Tövbe tövbe. Ya, hello bang. Iya. Ya, belum paling ya. Iya, saya. Sudah sampai mana Kak? Sudah. Abang mana? Oke. Oke, kira macam ni bang, saya minta tolong saya sekejap dekat abang beli barang saja bang dekat kedai Kiki. Lepas tu abang hantar dekat saya bang dekat hospital Salam Nanti saya bagi tambah lebih lah dekat abang dalam 70 boleh? Tak tahu sekejap dekat abang kau boleh? Abang 70 ah? Bukan 12 ringgit. Ya, nanti kita bagi tip lebih lah dekat abang kan dalam 70. Nanti mau jumpa saya dekat lobby bang. Nanti aku pick up itu barang dekat lobby kan? Okey. You nak pick up dekat lobby ah? Ya, tak tahu sekejap bang ya boleh ya? Boleh apa barang ah? Oke, kira macam ni abang boleh tak bagi suruh nombor WhatsApp bang? Nanti saya bagi mesej saja kan dekat WhatsApp barang apa, nanti abang tengok saja dekat WhatsApp. Oh, tak boleh. Apa abang punya nombor WhatsApp? Nombor WhatsApp tak boleh lah bang. Ya, tak tahu sekejap bang ya, bagi sebut saja kan nanti saya bagi gambar saja dekat WhatsApp, bagi sebut saja sekejap ya. WhatsApp tu tak boleh. Kita buat Grab ni hanya berhubung dalam aplikasi saja bang. Oke, nanti saya bagi tulis saja bang dekat Grab ya. Tulis macam mana tu ya bang? Oke, nanti abang cakap je bang dekat kedai Skikiman beli obat urik satu, obat batuk bang ya. Ubat batuk? Oh. Ya betul, buat kanak-kanak. Ubat batuk kanak-kanak. Oke, obat batuk satu sama air mineral bang, satu botol tak sejuk bang ya. Kerja saja. Air mineral? Iya, air mineral yang tak sejuk. Berapa pun boleh ya. Satu botol saja. Okey, satu botol. Besar ke kecil? Yang kecil saja bang. Oke, sama satu lagi tu tasinggu e-wallet bang. Saya dia beli tasinggu e-wallet 100 buat satu keping bang ya. Nanti abang bagi cakap dekat aku berapa total 3 barang tu, nanti kita bagi siapkan cash dekat abang sama kita bagi tambang lebih. Touch and go ah. Touch and go tu bang macam saya kenal lah bang. Kenal macam mana? Touch and go ni macam saya kenal lah. Ya, cakap saja kan. Macam mana tu ah? Ya, cakap je beli tasinggu e-wallet bang. 100 buat satu keping kan. Nanti abang bagi cakap dekat aku berapa total dia. Oke, abang bagi sekejap Lepas tu macam mana lagi abang? Macam mana? Lepas touch and go tu macam mana lagi ya? Ya, beli saja tasinggu. Beli tasinggu 100. Oke, sama obat urik batuk satu. Oke, sama air mineral bang, satu botol tak sejuk bang ya. Satu botol saja, yang kecil saja. Oh, yang kecil saja. Tidak mau yang besar. Iya, yang kecil. Iya, yang kecil saja bang. Sejak bila abang buat kerjaan ya? Bukim mak kau. Siapa Bukim mak? Menuju ke timur di jalan SS 15/8B. Mental geng, mental. Belok kanan. Ya. Dah sampai mana bro? Dah ni. Kenapa? On the way baru nak pick up barang. Okey, saya nak beli top up dekat sama-sama tu bro. Dia beli top up berapa ratus? Saya transfer 200. Dia transfer 200 pakai tu apa? TNG. Ya. You transfer sekarang? Dah sampai sama-sama ke? Dah sampai. Apa nombor akaun ni? Okey. Baca nombor akaun ni sekarang. Baca. Baca apa? Baca nombor akaun lah. Nombor akaun apa? Bang, saya transfer kat you kan? Transfer dekat mana? Dekat you lah. Yalah, transfer melalui apa? Bank. Mana tak masuk pun duit. Kimak, kau kena bagi nombor akaun baru aku transfer. Kau tinggi ke apa? Kau tak bagi nombor akaun. Baru asyik. Hang buat order betul sama kimak hang duk scam orang. Hari tu aku telefon hang tak angkat. Hang scam baru ni, hang scam budak Penang, lah ni hang scam budak Sungai Petani pula. Butuh hang main-main aku. Hang jangan bayar aku jumpa muka hang pula. Hang jangan bayar aku cari hang pula.